Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, yang matur karing sekali niki Bapak Ibu. Mudah-mudahan saya jawab salam tiang niki adin teu icanin bae selamat dari dunia sampai akhirat. Teu icanin rezeki sak barokah. Teu icanin panjang umur. Ibu-ibu saya jawab salam ke tiang baik sak elik pegedengan maupun sak hadir elik masjid. Mudah-mudahan dan baik atau pemadu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi sarafa al-umur litadbirih. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Bismillahi ma sya'allah la yasukul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi ma sya'allah la ya'ti bil hasanati illallah. Bismillahi ma sya'allah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Yang dewek yang hormati dan muliakan al-mukarramun, para tuan guru, para asatiz, segenap pemuka agama, tokoh masyarakat, para takmir masjid, bapak-bapak kepala dusun, tokoh pemuda, singkatnya hadirin hadirat jamaah, nini mami sanak bije semeton jari saara ele tauk sak mulia niki rahimakumullah. Wabil khusus sanakda tiah kalu sahabat keniki bapak, alhamdulillah kancing kemondok laik niki. Beliau niki adalah akhi Ustaz Tohrizal, terus al Ustaz Ritlan, kemudian Ustaz Haji Samsur Rijal niki, alhamdulillah. Mudah-mudahan beliau senantiasa dikaruniai panjang umur, sehat walafiat, dari selaput yang pelunggu sami, keluarga tendi pun juga tahu aden teh icanin bayi panjang umur sehat walafiat. Inggih sak pertama tengiring barang-barang bersyukur yang pelunggu sami tebarang-barang bersyukur ojo kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala paica nikmat sak sampun teicanin tipat yang pelunggu sami, terutama nikmat kesehatan, keafiatan, nikmat kesempatan, sehingga alhamdulillah kenjulo sak mangkin niki, kentau sak mulia niki, ken dalam acara sak penuh berkah niki, yang pelunggu sami masih teicanin nikmat karunia sempat menyempatkan diri hadir elik tauk deriki. Mudah-mudahan kerauhan kehadiran tiang pelunggu sami niki para jamaah aden tertulis baik masya-Allah taala jari perombok amal ibadah, ye jari perombok catatan solah ta, ye jari perombok pahala sak terterima serta teridoi si Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Syukur endah tiang pelunggu sami kan julu sak mangkin niki mula jam ngandut niki lagu isi wah arak cahaya iman ilik diri tiang pelunggu sami, sehingga mut langgar idap sak ngandut niki mut adean juluk ne ngandut taduk presiden lek balik juluk lalu ngaji ye bahasa niki baru lek balik, maka niki membuktikan bahwa tiang pelunggu sami niki sampun teicanin cahaya tenang tandur ilik dalam atin, cahaya iman sawah tenang tandur wah solah, sehingga melen kayun de pelunggu sami hadir ke dalam majlis ta'lim niki elik tauk sak mulia niki dengan harapan adet sak barang-barang boyak ridha di sida Allah Subhanahu wa taala. Niki harus disyukuri. Nggih. Syukur endah ibu-ibu, alhamdulillah ka bagus tepeng tanpa cek jilbab.
Makin niki puluhan bahkan ratusan semeton jari enten niki nggih kalau tu mesari tu rumah sakit. Den tahu pacak jilbab niki ibu. Kanan tahun tepeng kiri tahun gerik jilbab isi kurang sehat. Nah mudah-mudahan keluarga jari tetangga masyarakat jamaah tesak masih kurang sehat aden tican baik gamak kesehatan insyaallah taala. Taicanin panjang umur adin lemak di kesempatan berikutnya mau nia pulih nia hadir milu barang-barang ngaji kajit yang pelungguh sami amin. Bapak-bapak yang dah niki alhamdulillah masih tepang tatican bekembo karena niki berlewat bekambuk tepang niki saya nggak makin kalau engat ke niki si tiang kanan tepang pengkambuk kiri lain keberus isi kurang sehat niki ibu. Alhamdulillah bapak-bapak niki ka gagah-gagah macak kecopong nggih macak surban kegagah-gagah niki berarti niki ye tangan lalu si Allah taala ampun masih teicanin kesempatan hidup dan kesempatan sehat. Maka tiang pelungguh sami sila tengiring kesempatan searak niki serta kesehatan sak teicanin teniki tengkadu kan dalam hal kebagusan marak pengiringan teniki. Mudah-mudahan ia lantaran sebab yang pelungguh sami aden tican baik peresa niki arak bapak arak muncul ulama arak muncul sak jari petenang tandur gobok berkat yang pelungguh sami sak genem ngaji sak bilang jelu ahad mbe pun juga atau pengajian kenem tengaji insyaallah ya antajarian nilik dusun presak niki era ulama niki era ya jadi tenang tandur cahaya lik gobok niki amin amin ya rabbal alamin nggih. Alhamdulillah bapak ibu tiang tu lau elek ke niki lagu wah kadar Allah taala jelu sak mangkin niki tican tebedait tengiring pelungguh sami bersilaturahim. Dait kedua melet lalu kebedait niki kanci semeton ketiang sahabat bareng ke mondok lain bareng sekek kompor ke niki Ustaz Tohrizal kanci Ustaz Ritlan bu presa aran tahun dikoh bedait tapi 17 tahun bapak niki bedait tetuduah sekedar bu makin niki aran padahal kekerang keliwat niki bapak alhamdulillah makin je insyaallah mudah-mudahan silaturahim tiang pelungguh sami niki ada ternyambung baik sampai akhirat amin ya rabbal alamin nggih. Selanjut niki bapak ibu rahimakumullah tengiring barang-barang bersolawat dulu niki nggih tematur luwek-luwek solawat niki ibu basen ulama sai-sai sakgirang bersolawat yusahilu a'marohu ya ente pemolah segala urusan niki napi pun jua urusan dunia urusan rumah tangga urusan pegoyan urusan perdagangan tenikian pemolah si Allah taala lamun tuah genem baca sholawat nyadu niki bu nyadu sila julung nggih. Nomor 2 dengan sakgirang baca sholawat niki yunawiru kulubahu antican tenang tandur hati angan pekayunan niki antican tenang tandur lamun tegere baca sholawat mbe contoh dengan sak teicanin tenang tandur hati angan lamun arak tetangga berdui kulkas 2 pintu alhamdulillah ne semeton berdui mesti de kulkas itu saget laun lemak ya teberdui niki hati seolah niki bu arak tetangga jamaah terberangkat umroh berangkat haji alhamdulillah semeton berangkat kemarin sida arak nasib duan tentu lemak semeton yang julun Ka'bah hadin itu mau endah niki hati seolah niki milu senotro beronasan milu bertolong meriap kena nggih lamun roh niki nah niki hati seolah niki bu nah oh berarti arak hati ndek seolah arak nendah lagu nenara ini pres aja tuh timun si batau si daya tahun nggih lamun batur beli kulkas ni tamu puskesmas nah niki nyala niki nggih niki jenenara le presa niki mudah-mudahan di arak berkat sholawat niki nggih ada terjawaan baik gama ibu nggih le sifat-sifat samara niki ada yang tercemoh baik arak pengumuman le Ustaz Haji Samsul Rijal
arak pengajian jadual kecemoh tibu nani jak lu ngaji dah ngonek terpacak kincun tak ngelukis silik julun kecenangan tak nggih ketepangan laun separuh si tebal buat dia tahu ngucap stop ni takut bedait dia telang kincun lagu mungkin ni arak kincun mahalan niki timam sang kena stop baik kerang-kerang ndek na puder ndek nyedi nggih cemoh niki cemoh julu nah niki insyaallah termasuk ati sak solah niki bapak-bapak niki arak jadual pengajian alhamdulillah terus berjerik bapak ke mu beparfum sengih mun kolet isi parfum sak sengih niki sunnah iaan lumbar ngaji mu terus mun laksanaan sunnah nggih sunnah berharum-harum ndek napi dengan mangki lamun harum-harum bem lai dia ongkat sebinian ak lalu mancing denara dengan mancing sengih ongkat sebinian di beparfum padahal denara lu mancing lalu midah nggih niki je alhamdulillah wah yang keluarga sami ni kita icanin insyaallah taala ati angan sak tenang tandur lanjut ibu lanjut nggih sak niki dua baun nikian sekedi aden pedas tam serminan ke niki boleh tinggal niki mak selandir nggih bau niki sila nggih alamun niki sila suara jelas niki bu nggih anden kocek lalu suara nggih alhamdulillah niki sak penting suara ke niki nggih selanjutnya Bapak Ibu rahimakumullah dengan sak girang baca solawat niki yuwasi'u arzaqahu yang terpegaluh rezeki napi pun jua usaha napi pun jua jari pegoyang napi pun jua ruan ikhtiar kehidupan milik dunia yang tican terpemolah rezeki insyaallah taala lamun genem dait luik-luik tan girang baca solawat selanjutnya niki Bapak Ibu manik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna aulan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan dengan sak paling aru nerak paling rapat nerak kanca aku elok jeluk kiamat manik Rasulullah adalah dengan sak luik entan baca solawat tipak kon aku manik Rasulullah aneh melen terapat kanca Rasulullah bu tiam be kemelet nggih nah lamun temelet niki je sila luik tat baca solawat ye bai niki si zikir ibu nyekeun tesak besok raras beras niki Allahumma sholli ala sayidina Muhammad basen nggih putar kiri kanan Allahumma sholli ala sayidina Muhammad yang rombok sekek niki pentre niki ibu melen bu nyekeun sak raras beras niki aden tican sai pun jua sak pedaran beras niki masa jadi nasi sono ndek sak ngendom beras kenang ke lai wah ngendom beras kan Ustaz Tohri di narak minyak kompor le pondok mutendo men baik nggih nah Allahumma sholli ala sayidina Muhammad ya Latif ya Halim basem telu kali niki selalu niatan ya Allah ican gak mak saya pun jua sak pedaran nasi niki laun aden tican bayi lembut tatiangan niki jari niat insyaallah bu engkah bapak kesili lamun telat keseduhan kupi tican rendah biji jari bayi baluk sak lemah lembut becat suruh lalu ngaji becat suruh lalu sembahyang niki cobaan besila niki insyaallah en terbukti niki lamun tegene kenyeket sak raras beras pantuhun malik niki nasi cetek kompor Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad setiap butiran beras niki bapak jadi saksi ya bahwa niki cocok ente icanin dait tebing syafaat tilik Rasulullah SAW merak jeluk kiamat saya ingat ni butiran nasi niki jadi saksi nontong nasi malik niki ibu nontong niki ini telah mut ngampet be pendat niki ada yang sak geloeng muan tahun yang telah goyuh elek pondok apin kompor pendat kompor sita ngampet-ampet jok muan tesirin temarak ruan bilang beki ruan tah lagu niki solawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad insyaallah bahasan sopo ulama niki Bapak Ibu Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith pasengan tu Madinah niki sampun ngaji semendak tiang pira niki bahasan lamun genem baca solawat niki
316 kali bilang jelo napi pun hajat dunia yang terkabulan si Allah Taala. Nah niki pentera niki Bu. Melen niki Bu. Melen niki nggih. Natiang langsung ijazahan niki. Terima wa langsung niki lagu melen tengenem bilang jelo pira baru Bu? 316. Ya maulah Bu. Coba niki bacaan nggih. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maulah Bu. Maulah nggih. Tiang ulang. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 316 sila amalan niki. Lema am seriuan ruan tican si Allah Taala kemudahan dek tini lawan sangke ternyata ya aran solawat nasiri luik terbaca malik niki 316 sila amalan sila niki solawat nggih. Nah mudah-mudahan kerauhan kehadiran tiang pelunggu sami niki pertama tengiring silaturahim Bapak niki nggih, sak kedua tengiring barang-barang ya tersaling bing nasihat niki dikarak ngajahang tiang diketahu lagu niki di kesemen di hadir niki lawan borok tebing pentera si Ketuan Rijal lah borok tebing pentera apa kedatang baik nggih. Nah niki solawat terus Bapak Ibu rahimakumullah syukur niki endah bahasan ulama niki Ibu nggih lamun tegirang bersyukur niki jari mengikat jari taliin niki nikmat sak sampun ara elik diri tiang pelunggu sami niki Bapak. Misal nikmat kesehatan, nikmat keafiatan niki bau sit ikat sit taliin niki. Syukur niki marak kayen kangkung Ibu. Kangkung mangke niki dinara dengan beli bekarungan. Bepesel doang tante beli atau bebantel nggih Ibu nggih. Marak niki wi muka dengan umi dan kanak-kanak niki makan nelik pakan penujak pirajin kangkung mina 25.000 anak ko ni. Oh berarti 2,5 sekeinak dan bawa anak maaf baik 25.000 sangka 2,5 seno jarin sekeinak dan bawa anak maaf baik 2 doang 5.000 anak ketuan kaji marasa regak aku ni kan dikarang ngeregak niki berarti 2,5 jarin sekeinak dan bawa anak maaf baik kadang wahyu bebantal anta beli 2 Allah Ta'ala borong tembeli kangkung jarin sak 2 niki 4 beli terjadi 10.000 nggih si mere seniki pecel kangkung odak-odak niki Ibu nggih. Nah niki makayan kangkung sak tetali niki ada ndek bobol ada ndek bobos taliin niki nikmat sak wahara elik diri tiang pelunggu sami isi rasa syukur. Terus selanjut rasa syukur niki Bapak Ibu iya wah jadi penggayat niki jari ngantuk, jari mancing, jari impan-impan. Aden sak murut, bayi rezeki sak ndek manara elik diri tiang pelunggu sami niki. Arak karunia, arak kemelek, arak kemelet niki si pancing. Alhamdulillah, ticang si Allah Taala berdua kepeng 500. Alhamdulillah pejulu Bu nggih. Arak dengan ndek girang ucap alhamdulillah masih luwen Bu. Ye berdua kepeng selai juta. Kesusah kakuni ni tutulian benjang-enjang bekesah notok lawang batur kelemak-lemak tok assalamualaikum waalaikumsalam apa rak kesusah kakuni semeto apa bembesusah kepengen wa selai juta baung kejari ni pira jak kebutuhan mula arak 6 lekor mula ni sak sejuta mun susah selai harak le iman. Nah niki nauzubillah jok langan niki Bu nggih syukur alhamdulillah selai juta aran berduit sak sejuta je laun arak bayi langan datang. Sak penting bersyukur dulu insyaallah nanti rasa syukur niki ye jari penggaet ya jari pancing karunia Allah Taala sak nikmat datang niki aden datang bayi ujuk diri tiang pelunggu sami. Amin ya rabbal alamin. Lanjut Ibu. Lanjut nggih. Nggih alhamdulillah. Selanjut niki tengiring bersolawat dulu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nggih, mudah-mudahan Bapak nggih solawat samu terbaca elek onek kelemak nanin temen tangi. Nanin tertulis elekkan pemensarian
wah temulai zikir, wah temulai baca solawat sampai ke detik sak mangkin niki aden nunas mudah-mudahan berkat solawat samut baca niki ade tican baik masyaallah taala erak tican syafaat ilik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Nggih, selanjutnya Bapak Ibu, pengiringan teniki alhamdulillah niki bahasan dalam kitab-kitab hadis tahun tersebut niki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngeicanin kabar gembira tipak tiang kelunggu sami sak genem datang ojok majelis taklim. Napi kabar gembira niki sai sak datang ojok majelis taklim niki terhormat si malaikat. Terhormat si malaikat. Barah yen mantuk niki yen selesai pengajian bubarlah bahasan terjun niki nggih mantuk pelonggo sami elek pengajian niki terhormat masih si malaikat. Niki kabar gembira sak teicanin si Rasulullah SAW tipak dengan sak girang ngaji. Nomor 2, duit pokok baun temangkin niki anda yang tak belembah ibu dit kasaan pahala temangkin niki ya katoren bajuluk nggih ada cemoh ngaji kana niki nggih. Nomor 2, sai sak berangkat dari pegadengan dan baru niki solah angan aklo ngaji jadwal ngaji nani cerita narak ustaz tuan guru tu lau elen cerita nak datang napi pun niat sila asal sengaja terpindah elek pegadengan teniki datang ojok majelis taklim wah tak ampuni dosa salah atau nak seniman berangkat Bapak deman tibuk ngaji wah gogor dosa salah tibuk niki nanen terberangkat doang wah terampuni dosa insyaallah taala menuju majlis taklim 2 wah niki lanjut ibu ada tertowok kejuluk niki towok bahasa niki bahasa laut towok ada cemoh ada luik baun terjuluk niki nggih. Nomor 3 mangkin lamut sebut nomor ndek ketakut yang bapak wangkah pilkada nggih piran je keparap sebut nomor untuk paran temilu lah nggih niki nomor 3 manik Rasulullah SAW julu suka sa'atan fi majlisil ilmi melenggeh desak sendak doang ilik majlis ilmu sak membahas tentang agama marak pengiringan teniki la tamassu qalaman wala taktubu harfan timak tendi jauh atom nggih dinara atom jauh boksi dinara pilot dinara nggih petelot dinara terus ndek tarak nulis endah datang wah mu hadir cara laik niki ibu datang hadir niki cara laik niki nah niki pahala ni bu keutamaan khairul laka min idki alfi raqabah pada pahala kanca dengan sak memerdekakan 1000 budak niki pahala dengan sak melenggih sendak elek majlis taklim nggih. Selanjut niki Bapak Ibu tiang mangkin niki ya ngaturin pelonggo sami keluarga jari jamaah saare elek presa niki sahabat niki nggih napi yak ngaturin niki ndek kepeng niki ndek narak hadiah lagu kabar gembira dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam napi manik Rasulullah arak 4 perkara lamun teseriuan niki mau pahala ibu ane nyeriuan doang niki mau pahala arak 4 perkara niki yo jadi pengajian sampai tutup niki mangkin nggih mbes 4 perkara niki Bapak Ibu. Pertama orang yang memandang mushaf Al-Qur'an jari pandangan tiang kelunggu sami mom seriuan niki mom serminan mushaf Al-Qur'an niki nggih mut pandang doang mut serius doang niki wah pulih pahala ibu pulih pahala bapak apalagi malik napi lagi malik lamun tiap baca napi manik Rasulullah SAW man qara'a harfan min kitabillah saya sambaca sehuruf ili Al-Qur'an falahu hasanatun baginya 1 pahala 1 kebaikan fal hasanatu bi asyri amsalihah musak sekek pahala niki Bapak Ibu terlipat gandaan jadi 10 sak sekek huruf niki 10 pahala jari niki walam aqulu alif lam mim harfun manik Rasulullah ndek wah kena alif lam mim niki 1 huruf manik Rasulullah
walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Alif lam mim. Telu pahala terlipat gandaan 10 jadi telung dasa sekedar membaca alif lam mim doang ibu. Aneh apa lagi nak Yasin ibu, ya Allah. Yasin baca malam Jumat misal tutup Yasin, setiap huruf yang pelungguh sami baca niki terlipat gandaan jadi 10 pira miliar ya terbau ibu pahala. Niki dulu engkau terbahas baik pahala nggih, jadi motivasi untuk beribadah pahala niki ibu nggih. Nah niki keutamaan dengan memandang Al-Quran dapat pahala, membaca Al-Quran dapat pahala. Terus Bapak Ibu rahimakumullah, sila tengiring barang-barang bersahabat ibu kanca Al-Quran. Nggih, bersahabat niki barang Al-Quran. Saya bersahabat kanca Al-Quran kenyekeun sak masih irup niki Bapak Ibu. Lemak elin sakaratul maut niki datang Al-Quran niki memberikan syafaat. Elek dalam kubur tenang semeton, sida makin teketuan niki laun itu berjawab basen pahala Al-Quran, bacaan Al-Quran. Elek akhirat niki demikian pula. Nabi manik Rasulullah SAW, iqra'ul Quran, bacaan Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Baca Al-Quran, sayang Al-Quran niki ya datang Bapak jeluk kiamat niki jadi syafaat bagi orang yang membacanya. Terus Al-Quran niki Bapak Ibu nggih sesuai marak sakwah teaturin beberapa ulama niki arak tesebutan milik kita. Ternyata kubur niki Ibu Bapak ye bekuih niki Bapak Ibu 5 panggilan kubur dalam sehari tipat yang kelunggu sami sak masih irup lagu ndek tican dengah. Nabi basen kubur. Ana baitul wahdah, calon penghuniku. Aku ini tempat sendiri dan bawalah teman-temanmu dan penghiburmu dari dunia. Nah niki basen kubur. Hei calon penghuniku, niki tiang pelunggu sami niki calon penghuni kubur. Aku sakit ndek mati, aku sugih mati. Ndek nak mati sakit jadi tuang guru mati nenda. Nggih, nah niki mati doang niki. Al mautu babun wa kullun nasi dahulu. Niki bahasa sepuk saya. Mati niki adalah satu pintu. Selapu dengan antama doa niki Bu, tanpa terkecuali. Mu'ya basen kubur niki ana baitul wahdah, aku ni tahu dengan sak-mesak Bapak denara dengan gemesak dengan milih dengan timaan sailik dunia aku cinta kepadamu seumur hidup dan sehidup semati engkau nggih. Lagu lah muntah mati ibu den milih Bapak tan niki den milih te barang ibu den milih barang indah Bapak mesak waktu Bu iya kena basen kubur ana baitul wahdah, aku ni tahu kesendirian. Faj'al laka mu'nisan, jauh batur, jauh penghibur, bawa penghiburmu banyak-banyak basen kubur. Nabi jadi penghibur niki nenten manusia jadi penghibur ta, nenten anak jarin pemilu tama ujo kubur jadi penghibur ta niki. Nabi jadi penghibur qiraatul Quran, bacaan Quran niki Bapak Ibu, huruf-huruf Al-Quran niki menjadi jundun min junudillah, jadi tentara Allah. Ya wah kancer jadi hiburan telemak tu ke dalam kubur pahala bacaan Al-Quran. Penembe Ibu lanjut niki ke endam ruan saduah. Okay. Lanjut Bu, lanjut. Alhamdulillah niki bacaan Al-Quran, maka memandang Al-Quran niki dapat pahala, membacanya pun dapat pahala. Mudah-mudahan ini presak niki adin muncul baik ahlul Quran, hafiz Quran, ane lamun tebedui hafiz Quran Bapak Ibu ilik keluarga ente niki bau nyapaat keluarga sawah pasti ya tamu neraka 10 dengan anak semeton tampura arak hafiz Quran, arak keluarga wah 10 dengan wajib tamu neraka misa. Nauzubillah.
niki baun borong si syafaat bijen sana kena tu anak semeton sak ngapal Quran. Niki syafaat Al-Quran luar biasa. Angkat sila lamun maghrib patong ngaji bu, nggih serahan ngaji niki lamun wah umur 5-6 tahun lamun tersunat serahan ngaji. Mu lamun penyerah ngaji niki Bapak Ibu solah-solah hangan tahun lamun telakuk bajah dilah bajah dilah tepekin ndak no ngeromon. Bajah-bajah dilah diri ustaz sentia memparani itu pabrik kepeng jagonin padahal 2.000 sebulan. Coba lamun ajin kuota niki Bapak. Ina ending kuota 3.000 ajin mahanak sekat ke beng muni. Lain tajam itu jadi dengan tuak makin. Ajin kuota 3.000 teneng sekat beng. Ajin dilah ngaji 2.000. Terus leset diri ini ibu-ibu. Inarak le presa. Oh lau daya terluik timu bat. Nggih, niki. Nah, niki ye jarin duet niki ibu. Ye jarinya paat terak bije jarin kesak baca Quran. Arak jari bacaan klemak lamun tuh nganga bampur nganga bayi kerong lisan teniki sakaratul maut. Ina la ilaha illallah bahasa mina tebacaan tiasi. Nah niki kepelik baun terkena pengaji anak tibu nggih ngato ngojuk ndek narak napi at request demen aja penyanyi anak terus itu ya atau sakaratul maut coba undangan tajuluk nu aden nyanyi janda pirang nu julu ni atau alamat palsu ni narak sak tau ngaji tempuh becat anak becat bacaan papu ni sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Dengah mapu. Dengah. Hai tekuih niki bijen bayin sak tau ngaji. Ndek napa bayin sak tau nyanyi. Pura niki. Nggih. Makin dengan ya Allah lamun ampura bijen tesak lainan tan hobi niki ka duit sebulan tekepeng. Aran itu guru ngaji anda katuan. Nginding 5.000 sebulan. Mun tekanak guru ngaji nih. Dinarak pokok letet tu doang teluik pokoknya. Nggih niki alhamdulillah insyaallah mudah-mudahan elek presa niki rak muncul para ahlul Quran. Nggih berkat doa yang kulunggu sami. Lanjut Bu. Lanjut nggih. Nomor piren nomor pertama nggih. Nomor 2 memandang dapat pahala. Nggih serius doang wah niki. Memandang wajah ulama, memandang wajah tuan guru para alim niki manik Rasulullah SAW. Wa nazruka ila wajhil alim, tatapanmu pandanganmu kepada wajah orang alim nggih mut serius bai mutongok lamun bahasa barat mutongok niki mut serius bai wajah dengan alim niki khairul laka min alfi faros, itu lebih baik dari engkau memberikan kuda 1.000 kuda. Tasaddaqta biha fisabilillah, dengan perang makin misal leli Iran lawan Israel, Palestina lawan Israel. Mu iten dia tahu kena lu perang dengah bedel tekongkang doang ngotenjot. Merecon malam lebaran bapak. Doang langan esmosi isin. Mercon saja selain niki mun pengemplok kenjulun balen ustaz. Nin tahun arah balen ustaz kanak-kanak nu separuh cebok ke ketenjot. Niki bom ibu ndek mercon niki. Dengan perang niki tiang kelunggo sami ndet mau milu perang. Ndet tahu wah namu bersedekah belian jaran 1.000. Arak mampu kira-kira 16 juta jen jaran nakin bapak. 16 juta aja. Mu 1.000 jaran yang kelunggu sami sedekahkan kepada orang yang berjuang di jalan Allah. Mampu ente Bu? InsyaAllah dia mampu niki. Dengan memandang wajah ulama niki pahala adalah lebih baik dari kita menyedekahkan 1.000 ekor kuda untuk jihad fisabilillah. Keluik pahala antara ngaji jelu niki belembah niki det kasaan lamun tak berkat bulan Maulud jan. Nggih, niki keluik baun terkena bapak nggih. Niki juga ada tercemoh kena, ada demen ngaji nggih. Wa nazruka ila wajhil alim khairul laka min alfi faras tasaddaqta biha fi sabilillah.
Itu lebih baik dari menyedekahkan 1000 ekor kuda di jalan Allah. Kembali nampun marak niki Bapak Ibu. Pandangan sak berembe lagu terkena niki tuan guru binazril mahabbah, dengan pandangan cinta, mut perhatian api sak sampean. Adab dalam menuntut ilmu niki mut perhatian napi sak sampean niki ke dalam angan teren tamang alhamdulillah mau karena ilmu jeloni mut lawan mut praktik datang balik niki binazril mahabbah, pandangan cinta niki ye wahajari saling sapaat saling aku terak elik jelu kiamat niki. Nggih, berarti memandang wajah orang alim niki mendapat pahala. Bahkan elik supuk riwayat niki terjelasan, saya sak memandang wajah orang alim. Nggih. Sekali doang Allah Taala jarian supuk malaikat niki Bapak Ibu. Malaikat niki khusus ye berdua nunas ampun ojok Allah Taala berembitan dengan sak memandang wajah dengan alim niki tak ampuni dosa bu sampai jeluk kiamat niki nunas ampun malaikat niki untuk tiang kelungguh sami sak gene memandang wajah orang alim. Angka ya Allah Bapak Ibu dengan alim niki kembali nampun istimewa lalu nggih niki indallah kurama mukarramun. Dengan alim niki ia terpilih, ia termulia, ia terpilih si Allah Ta'ala ndik napi terpilih-pilih si manusia. Kedudukan niki Allah Ta'ala jadi netapan. Saya ingat kembali elik dalam diri para ulama niki arak hukum niki Bapak Ibu tajah cara ente niki ya besok bersih diri ta. Ane misal arak niki ya berketuan Bapak Kepala Desa berembit tiang tang kuah kehet telu jelo terus kadang sejelo bertelah malik 2 jelo nyambung berembit tak habis bersih diri kendak berketuan lek Kepala Desa PKH ketuan tu lek berketuan niki lek ustaz lek tuan guru lagu anak Kepala Desa tahu bagus lagu biasa nggih Bapak niki kehebatan dengan alim niki kenang kibu niki mun dende jauh-jauh niki elek dengan alim berembiak cara untuk memandang niki maksud ke ane lamun jadual ngaji sila be hadir bega-begaan gamak Bapak Ibu nggih mau terbelembah oleh pahala sabaru niki wa nazruka ila wajhil alim niki khairul laka min alfi farasin tasaddaqta biha fi sabilillah 1000 jaran sedekahan Bapak Ibu pada pahala kaji tiang kelungguh sami melihat wajah orang alim. Lanjut Bu. Nah, ngando terus nih Bu. Ngandut-ngandut je kepamit ya. Anggih. Nabi pun juga bentuk Bapak. Saat tersebutan elik kitab niki je elik majelis. Nggih, elik majelis marak pengiringan niki. Terus pengajian-pengajian salainan tahun melinggih tuan guru sila niki. Pandang, saya ingat niki sangat sin mulia terpelek niki para alim ulama niki Ibu. Bahkan isi saking mulia niki Bapak dalam riwayat sak lain man zaru aliman faka'annama zarani manik Rasulullah. Saya ziarah berkunjung lumbar parak ojok dengan alim nia marak-marakan berziarah ojok aku manik Rasulullah. Aneh kehebatan dengan alim niki kenang ke Bapak. Dia tuah mau bersalam ke baginda Rasulullah. Arak mana ken salainan man safaha aliman faka'annama safahani. Saya bersalam kaca dengan alim. Saya berjabat tangan dengan alim. Dia marak-marakan dia bersalam berjabat tangan kaca aku manik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ane gama Bapak nggih. Niki pengajian tetian dik tau tinggang-tinggang. Niki bae sin ustaz-ustaz niki tiang pokobani ceramah jok riki kadi jadi bani tiang lagu ke asah hidap kena ke Ibu nggih niki sila dengan alim niki hormati bagusan posisi adab tojok dengan alim niki saya pun juga niki saya enggak pelik lalu pahala niki sekedar memandang orang alim mendapatkan pahala niki Bapak Ibu nggih. Nah saya enggak ni jadi ngajah terhukum dengan alim niki ia tak berketuan masalah hukum. Dua wah niki Ibu lanjutan Ibu lanjut karing dua doa niki nggih mau tengkahan naru asar niki nggih karing semandak lamun sejam tiap mukadimah kedoang setengah jam nggih. Nomor telun Bapak Ibu nomor telu niki
Nomor telu memandang mendapat pahala adalah memandang Ka'bah. Yang pelunggu sami sak sampun umrah, sak sampun haji, arak 120 rahmat keturunan ilik Ka'bah niki Bapak Ibu. 120 rahmat. Sak 6 dasa niki adalah bagi orang yang tawaf di Ka'bah. Nggih? Sak 6 dasa. Sak petang dasa niki bagi orang yang solat di depan Ka'bah. Sak 20 niki adalah bagi orang yang memandang Ka'bah. Angkat lemak niki, amin, bahasa dulu amin. Allahumma sahil lana ziyarata Makkah liadai manasikil haji wal umrah marratan ba'da marrat karratan ba'da karrat. Allahumma ballighna wa balligh jama'atina ila al-haramain Makkah wal Madinah sabilan sahlatan minika wa karamika ya rabbal alamin. Lamun datang ilik Mekah lemak niki Bu, nggih. Langsung tiang pelunggu sami pulih pahala 120 keutamaan. 6 dasa bagi orang yang tawaf di Ka'bah. 40 bagi orang yang solat di depan Ka'bah. 20 bagi orang yang mandang. Salah sopuk lamun temele sehat penentang niki Bapak Ibu. Kesempatan lamun lumba rojok Mekah niki. Serius bay niki serminan Ka'bah niki ngonek-ngonek. Niki adalah salah satu obat mata yang paling jitu. Saya ngak kembali nampun sak pelik lalu pahala. Ka'bah niki adalah bangunan pertama searek di muka bumi. Nabi Adam alaihissalam keturunan tu India. Tu tahun sarukan niki kena kebu. Nggih, ieu tahun keturunan niki. Ndek narak terterima tobat Nabi Adam sebelum beliau berangkat ke Mekah. Tu Mekah tahun terterima tobat. Angkat ieu bahasa Nabi Adam niki bapa sangat disik seri, sangat disik iri kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Arak dua atau iri. Pertama, lamun aku layak keturunan ku salah ke semenda sekedik salah ke ndek kini terterima tobat satak tahun kenunas ampun ujug Allah Ta'ala dan ini terterima tobat kecuali saya berangkat ke Mekah. Tu Mekah tuan terima tobat Nabi Adam. Lagu umat Nabi Muhammad ampura timan satu tu tuan bancu ancu tu tuan pinak dosa tu tuan istighfar tu tuan terterima tobat. Niki kemuliaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nomor 2 bahasa Nabi Adam. Saya bersalah, berdosa ke, langsung tetelangan pakaian ke. Dihilangkan pakaian ke si Allah Ta'ala. Bahasa Nabi Adam. Umat Nabi Muhammad SAW, ia berpakaian gawe maksiat Bapak. Ia berpakaian solah gawe dosa. Macam tu tahun. Nggih, nyodok-nyodok tu tahun nampura. Mara-mara ni wajib kita mandi onen padahal ya dan dia gawe wajib mandi onen. Mandi le hotel, ngele kai le hotel niki ojok kokoh, jog bendungan, ngele kai bendungan niki ojok telabah, ai telabah ngele ke jog bangket ustaz, ketelar pari timan sasolahai. Astagfirullahalazim. Nggih. Nauzubillah. Niki keutamaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah niki Ka'bah adalah bangunan pertama. Nah selaput yang pelunggu sami niki berharap tadi mau baik gak ibadah di depan Ka'bah Bapak Ibu nggih. Saya ngak niki sejarah niki Ka'bah niki layak kenyakeun sa Nabi Allah Ibrahim alaihi salam temanikan si Allah Subhanahu wa taala yak minak supuk bangunan yak tahu jadi kiblat umat Islam, kiblat umat mukmin di seluruh dunia. Nggih, bangun supuk bangunan manik Allah Ta'ala. Maka Nabi Allah Ibrahim bertanya, Ya Allah, di manakah aku akan membangun bangunan sebagai kiblat umat Islam? Ya bahasa Nabi Allah Ibrahim, ya Allah, mbeto kak pinaan bangunan niki. Allah menjawab, tu dekat sumur Zamzam. Wahai Allah Tuanku, dari apa aku membuat bangunan itu? Apakah dari batu, dan batu yang mana harus aku gunakan? Ya bahasa Nabi Allah Ibrahim, beta kabait batu lah muka pilan si batu wahai Allah. Allah mendekatkan 5 buah bukit.
Niki tan bait batu sin pinak bangunan dek manaran Ka'bah Bapak Ibu. Singkat cerita tepinak mu jari. Maka setelah dia jadi, Allah berfirman, "Hai Ibrahim, namai bangunan itu dengan nama Ka'batullah." Dari wahan selesai, Allah perintahkan kepada Nabi Allah Ibrahim, sembe aran bangunan sapina amtia Ibrahim bernama Ka'batullah. Ia pun jadi Ka'bah. Setelah niki mu terus temanikan memanggil seluruh orang datang beribadah ke Ka'bah. Beto kak berkuih, wahai Allah, saya dengar suara. Ini nak sampai suara ke tipak Peresak. Ini nak tipak suara ke sampai Bonder. Ini nak tipak suara ke sampai Australia. Nabi manik Allah Ta'ala Bapak Ibu, panggil saja wahai Ibrahim, aku laun sak maha kuasa yang nyampean suara tipak hati manusia yang beriman manik Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka Nabi Allah Ibrahim taik Bapak Ibu tu Jabal Qubais memanggil, "Hai sekalian umat mukmin, datanglah beribadah di Ka'batullah." Hai sekalian mukmin, datang beribadah. Telu kali berempuh, telu kali memanggil Nabi Allah Ibrahim. Nabi sak datang Bapak suara doa. Nabi suara niki jawaban, "Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak." Niki suara siri ngonek siri luik, arak sak bersuara sekali, arak sak 10 kali. Bahasa ulama, suara niki adalah suara roh yang kelunggu sami. Amin. Suara roh dengan sak sampun beribadah hojok Ka'bah, baik itu haji maupun umrah. Dait suara tiang pelungguh sami, keluarga tiang pelungguh sami, bahkan bahasa ulama, suara niki adalah suara roh sak masih jengkun bapa andek man jadi manusia. Wah berjawab lai. Maka insyaallah lamun berjawab roh lai niki bapa sandek man meninggal dunia ya tican sampai Mekah Madinah dalam rangka ibadah umrah dan haji. Amin ya rabbal alamin. Niki sejarah. Lanjut Bapak Ibu, masih waktu niki Nas? Nggih, kareng sekek doa niki Bapak Ibu nggih, kareng sekek doa niki. Memandang dapat pahala yang terakhir adalah memandang wajah orang tua. Nggih, niki bapak ta, ina pangeran ta. Allah kunci surga ente niki bapak, ina amat niki. Kaya ina telai Bapak Ibu nggih. Siwak bulan 10 jelun tetegandong. Ite waniki jadi nyedak body nina ta. Nggih, den tahu andang atas ngonek-ngonek kaya ina ta. Alah baik. Kanan andang kanan lain gerik tian kaya ina ta. Kiri lain gerik tian ina ta. Arak plus onen selakpati detore kuwi niki arak le rumah sakit ketua niki ibu onen tekan si dokter. Arak dua kemungkinan ini ibu. Lamu mak melahirkan antara pelenggih mkaji bija niki ya, salah satunya akan meninggal dunia oleh teknisi dokter. Napi jawaban ibu niki, ibu ane adik be pokok ane rup anak bapak. Adikku aku mati pokok rup anak kebas. Perjuangan seorang ibu. Pembayangan ronina tu nggih. Siwak bulan 10 jeluh tekandong teniki begitu lahir ai onen tetompehan berangkat tengah malam pokok sandik tejontlok si berangkat niebehen kaya si berangkat dan wah tedem inat berbulan-bulan tedeng apa si inat kunci surga teniki begitu lahir selakpati diturip kaya ina ada melahirkan mare-mare anda tahu tesuapan ina onen nia ngangak bejulu ina kenyiket sak tesuap si aran kaya ina dat perhatian nggih ibu ina ada bayangan judul ina ada sila sampai belik betek
teniki si jasa nina tahun temadaran doang tahun kanu ina doang kecemohon kaina ada ndek nase ida prase ndek nase kairuan penampilan bulun kokot itu lain meter pokok syarat isina lanjutan naik susun kaya anak ketu kacemoh nina ada nani umur 2-3 bulan nggih wah sak balik SD gamak macam lain lalu jok peraras kayu ina ada pokok nak jadi belanja nggih den peduli apun yang tekena si dengan tater telik pondok si ina ada apa perun kanduk timak kende bekanduk aku pokok bekanduk anak ke pondok sambal tepinaan jauh ngater jok pondok wangkan hitung lilen pokok sak bagus angan anak nilik pondok baniin berutang dia narak motor isin lalu ngater namun kuliah halo assalamualaikum bapak akan bayar semester 5 aru wow bayar anak pira anak 5 aru 5 aru bayar anak arak kepeng basen amat bapak padahal sesen pecah 1000 ibu ndin badui malam niki lalon ketok tetangga assalamualaikum semeton sangarak juluk 1 juta sina bayar semester anak kem tu Mataram ada nara agama isina beli tas pada ruan tekan Cibatur nyimun jaga angan si ina ke isi bapak tekai bahasa niki walaupun ina teniki 1000 uratnya pecah 1000 uratnya putus kenyekan melahirkan tiang pelunggu sami bapak tidak kalah dari itu puluhan tulang belulangnya patah sitalu tu pemetak pokok searak jadi teman arak jadi pelanjang tadi tendik amak lila itu lain ruat kan Cibatur dengan tawa teniki nggih mu sila niki berbicara teniki kerengan sambang bu ulik lamun jenang jawaan tahu sambang nggih datang etumu terus ucap salam kerengan buka iman endah tanjakan kepeng nggih tanjakan kepeng saget laik kenyeket sak masih dedare laik ndet tuah mau tanjakan kayina nani lamun masih erup je sila berangkat tanjakan niki buka imanina atau tunas dua ride ane lamun sak meninggal dunia aja niki sita berbakti napi dua kiriman keluhu petiha saya ngak elek malam-malam tertentu ya oleh ku cerita niki dalam riwayat bapak arwah niki wa yakhrujur ruh sogol ruh niki wa yakhrujul amwat min kuburihim sogol roh dengan sak mati niki lek kubur sogol selapu wa yakifuna ala abwabi buyutihim nganjang baik kujulul lawang ni bu ton nganjang kujulul lawang roh niki napi tujuan nganjang nian sermin seriuk ruan anak jari narak dik masih ngingat nia timan wa 10 tahun mati nggih napi bahasa nuasa nganjang wa yakulun bu bahasa kaya niki tarhamu alaina pria kagama anak ya man ya waladi oi anak ya man sakanu fi buyutina dengan sak toko momo telik baling ya man labisu siyabana dengan sak kadut pakaian keterhamu alaina pria agama anak kan malam ini bahasa bi sedaqatin walau bi luqmatin min khubzin dengan sedekah timan sahnya dengan sepotong roti niki tujuan oleh nggih oleh kaya ye nunas lalu antipat yang pelunggu sami sak masih menantung ke ya Allah dua tanah muka di antana kebon apokat satak telung dasi lolo muka di andara bayi tanah ingat kunin kayeru ane lamun arak bayi balun keluarga sak masih al-fatihah papu al-fatihah ina amak basen maka dia kembali kepada Allah dengan tersenyum bahagia maka tulak menuju Allah Ta'ala cemoh bahagia lalu on bapak marak ndek bina marak dengan sak terima hadiah niki tan cemoh kayu ina ada pangeran sa mau petihe mau doa mau sedekah atas nama nia elek bayi baluk ni elek biji jari
apabila tidak mendapatkan hadiah doa, hadiah sedekah dari keluarganya, maka dia kembali kepada Allah dengan hati bersedih. Ane lamun dia narak bayi menantun, dia narak bijen ngengat nia bayin ke main game doang, menantun ke nangis benonton sinetron Seriuk Ruan Amarzoni sak tebele merari si Iris Bella niki enggak an bayi mun tangisan kaca catatan harian seorang janda niki nangis be menantun dia narak doa mentoan niki jaya eruk nolik bapa eruk lalu ayo nabu ndak beng niruk dengan toak taniki baik sama si Eropa maupun saat meninggal dunia. Lamun masih Eropa sila aruan salam kerang-kerang buka iman, bahagiakan dia, berikan senyum nggih beng aden senyum aden niat tok ridet berdoa terus. Nah lamun ndek doa ni bahaya lamun ndek doa bapak ibu. Mana kasurullah idza tarakal abdu du'a lil walidai fa innahu yanqati'u anhu rizq. Saya seandainya doa dengan toaan, saya lupa doa pangeran, maka sungguh telah putus jalan rezekinya. Patok jalan rezeki. Lamun dia ndek girang doa dengan toak. Ane lamun dia terperirik dengan toak pangeran teniki kenyikan sama si Eropa maupun sudah meninggal dunia solah cara peririk niki bapak ibu nggih. Lemak niki sesuai janji Rasulullah SAW. Birru aba'akum tabirrukum abna'akum. Solah-solah cara tan eder peririk dengan toak mata pangeran. Lemak biji jari pastiin dia tamak terunguk lamun moh toak lamun moh mati. Bau niki bu. Nah sekedar niki julu nggih. Enggak nintah juru lemak lanjutan malik ya nasar niki nggih nunas ampura mudah-mudahan arak berkah pengiringan niki bapak ibu nggih ingat niki mudah-mudahan arak jadi penggugah semangat yang pelunggu sami kayun ngaji nggih saya pun jua ceramah niki silak piringan bait niki gading niki napi pun jua sak tersampaian niki sak bermanfaat nggih. Nah tiang pribadi niki nunas ampura lamun arak atur ketiang sak kurang pas niki bapak ibu nggih sekedar memotivasi tiang pelunggu sami dan tiang indah mudah-mudahan dari tican bayi jari anak yang berbakti tiang lamun kayak berangkat ceramah lamun di arah ina kenjadi ke bani berangkat ya nggih bani berangkat lamun di mana tu lamun di besana niki siaran ke pelik jasa dengan taat nggih bahagiakan orang tua saya niki keduaan pangeran niki adalah kunci surga mungkin niki tengater dan doa ahli kubur baik keluarga sarapat maupun keluarga sajauh nggih kita akhiri dengan doa a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdal hamidin hamdasy syakirin hamdan na'imin hamdal mustaghfirin bil ashab wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir li jami' ahli al-qubur aina makan min nasabi abaina wa ummahatina wa atiq riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina minan nar. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an mubarakan marhuma wa tafarraqana ba'da hadha tafarruqan hasanan ma'suma. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير